UNIDROIT sporazum. To je neko trgovačko pravo, da vam ne pričam o rimskom pravu koje proističe iz tog, zbog tog i postoji foskula svi putevi vode u Rim i Rim nikad nije ugašen, odnosno rimsko pravo i dan danas se izučava kako u kontinentalnom, tako u anglosaksonskom i mediteranskom pravu. Kada vi od države napravite preduzeće, ona praktično ima privatnog vlasnika, u ovom slučaju privatni vlasnik je predsjednik ili premijer te zemlje. Ono što je indikativno u tom sporazumu do kog smo mi došli, se kaže, zahvaljuje se Srbiji, Saveznoj Republici Jugoslaviji, na zahtevu za pristupanje UNIDROIT sporazumu, da će se o benefitima naknadno dogovoriti i to će predvoditi oficir za vezu ili predstavnik tog preduzeća. Potom se pojavljuje neki broj, to vam je dokaz kako ova država, odnosno bivša država preduzeće, funkcioniše. Ta preduzeća postaju poreski obveznici Međunarodne banke za poravnanja, a kontrolu nad svim tim vrši naravno Rim, pa tako imate odgovor naše Ministarstvo inostranih poslova gde se ministar spoljnih poslova Italije zahvaljuje SRJ, a zavodni pečat je UNIDROIT institut u Rimu, tako da shvatite da je neko vašu slobodu dao zarad ličnog interesa ili zato što je morao i zbog tog nam se sve to dalje dešava. Recimo, te privatizacije nisu bile moguće u prethodnom periodu dok smo bili suvereni. Ovaj narod je praktično roba, to je u latinskom pravu capitis maxima, rob treće kategorije, rob bez glave. Znači, naši životi ne vrede ništa upravo potpisivanjem tog sporazuma. Kako ćemo to prepoznati? Kada nam dođu gosti iz neke strane zemlje, pogledajte njihov pasoš ili njihovu ličnu kartu. Ako početna slova, imena i prezimena budu velikim slovima, oni su capitis minima. Oni imaju neka određena prava. A da je recimo ime velikim slovom, pa onda mala slova, a prezime svi velikim slovima, to je capitis media. To je rob koji ima određena prava, a onda kada dođete u Srbiju pa pogledate našu putnu ispravu, vidite sve je velikim slovima. Šta je to? To je capitis maxima, rob bez glave, bez ikakvih prava. Nad vama mogu se vršati svi eksperimenti od hemijsko-bioloških otrova do tog zaprašivanja, do genetski modifikovane hrane, do bilo čega.